Roshan Lang Channel. Hakaway ka por nga sngaw yaldeu bakalain por nga sngaw bangala long way nong ipet bestet ba henry ngam su thupat bakinong syun kidang lap yang habakum kata ka por ngalakum jentut hangta kilayo patan yang awat bat hangta ngala yang ban yala iki henry ngam syam lala daga por lade hangta ngayam ngala gerpan bat kan wan kacingirap henry yang om don basngap. Pat hadin nang ta ngayo sngawi ka way ka sur ka boong hanga. Wat shifting me namar nga long ringkat ban me. Wat sngauma namar nga long blay jong me. Ngan pensyad bori me, hoit ngan yarap ya me, hoit ngan kersyan ya me. Daga kati ka hok jonga. Wat ang taru ngadang sngaw artatin, ngalaong hatu ka day sisya ka kentin. Baru loong hanga, hoit nga long mga wal pabat umika bad hangta ngaladam laga kli bad haga cankup cengungare bad long kukon cenga wat hi kuslai naga donut jome nabahak ni kita kibayale yami kin om long yai ruem bad kin du no men wad ikite men om syamsu yaki bayale yami nga uplay cumi da kabanga ong wat syepting ngan yarap yami habang alayo sngaw ya kata ngaklem penslam syu ban pet ya kita bat hangta kita ginong syun junga kisyu kelada berthano bat dei hangta ngala job ya ki baron bat dei ha kata kapor ngala bat skor banga sngu tho badai tang hau gadon kapor bat hangta ya laga sabti nakti ngala kendong da ka banga tho bat da ka banga ong namar kata wat bersyang daladehi ban yakun yang jing bat wat ju so klan bor pi om daga bor om daga buj henry da umen sim jonga om utrai amen.